Okay, naimbag nga bigat manen apo iti daytoy ngal daw iti Huwebes. Itatan ket 18 ti mabilang iti bulan iti Disyembre tegdama nga tawen. Kablawan da kayo apo naimbag nga bigat naimbag nga oras. Sapay kumata okay kayo manen nga danunan ti programa nga kumpares kadagiti nadayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar tayo kadagiti agundaway basta adda kayo nga naka-tune in. Iti 693 Radio Tiradpas kanagbibuya kayo ti DCTV Digital TV. Naimbag apo nga aldawyo. Kadagiti amin nga kapada tayo nga Candonians. Itatta nga bigat apo ti Huwebes. Good morning Candon City. Ore pedita bigan apo naimbag met nga aldawyo tentero nga probinsya nga Ilocos Sur. Dagiti kabangibang tayo nga probinsya ken rehiyon. Agkakadwa tayo manen dito nga parang ti programa tayo kumpare sa ginggana iti alas 10. Naimbag nga aldaw mo, paring Nick. Kastabot, paring diri, nagkakablawang talong talaga kayo nalaing ka mga laging buhay, partner. Kastabot na dagiti mandalong, mangalap, kastabot na dagiti tagtagin na po ang karito public markets. Pagkiraman na tayo di customers, sa lakat sa panakubag, kanapin bintas manan di ba nagsaad na pinatuloy na Iti mo naman na po nga i-share me kada kayo tinay ti agundaway, naadaw na ito ti Proverbs 1:7. Iti kunana di jay, fear in the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise knowledge. Pati panagbuteng kini Apo Diyos, iti ti pangrugyan, iti kinasirib. Kaya't yung kati Apo tagbaling nga nasirib, therefore agbuteng tayo kini Apo Diyos. Okay, iti na ito yung aldaw ti Huwebes partner, 2 plus 5, 7 days. 7 days before Christmas. Nagpartaktial daw partner, makaduminggo lang 25 taon. mawapala sa kanan, partner. Dahil ti kayat ko nga, ibaga ko ma. Amom napadasak tinapan ni Jay ko Ijay Candon City Agri Center. Ijay Bypass Road. Napanak, gimatang partner, at the same time ako, siyempre, agsaludsud ti presyo. Oo. Nakapagsaludsudak ti presyo ti patatas partner nangina 110 kunada iti may nga kilo nga medyo napintas tayo partner nga klase ti patatas ijay agri center dati nga presyo kung kunak nga no sa dino iti ginatang kuna partner kahanga da may sa kilo dati nakasupot-supot nga sagsi 50 kunana double price na rin na kinitak da klase da patatas uy napintas mo it kunak. Imbis nga may salasupot ti ginatang ko, duwan. Han, darakkel partner, napintas. Darakkel, dajay ko. Kakasla dati kamatis nga medyo kalkalingan na ti karakkel na. Kinitak ka na daluspay. Han nga babatit. Dajay. Of course, dajay sumaruno nga ginatang tayo, nalaka dati partner data. Anya ko nam, pugtuan man. Bagyo vegetables detoy. Ayun! Tumbok mo. Natumbok mo mo't partner. Deje ripulyo, iti napanak ada itoy, iti presyo na ti may nga kilo, 30 pesos. Nakadadugamin partner, ti supply ijay, iti napanak. Isuga po na nga nalaka. Deje carrots partner. Nako, nagitibag gamin. Di kayo ito mo pumasyar gamin ni Jay, tapno mamuan nyo mo tanya. Amom no, deje carrots kay ko pampaganda ng kutis. Kunado. Dahil kami partner ka napintas da jay nga kunada nga ipaunagmet da jay carrots. Amom naman ti may sa kilo. Iti kunada 50 ti may sa kilo. Da jay partner. Iso nga nakagata nga met. May sa kilo da jay partner. Ngem dagi jay aga dagiti mumutten hambang dagiti dadakkel. Dagiti laeng kalkalaingan na ngem carrots isuna. Dayay ti price na. Kalpasan dayay mano nagatang kon patatas, repolyo, carrots, gimatang akpay ti umbok. Ti kunada partner ti presyo ti umbok 50 kunana dayay kuwang. Ti may sa kilo dayay timawara nga gumatang. Ngem kuna mo't patawarin mo ako kuna mo't. Pinatawad na kita. Patawarin mo ako kuna. Amam naman ti panangitid na. Ala si kay 40 nga rudain kuna na. Ngem de nga klase partner hanga dati dadakkel
nga dati atitidog kumahaan. Dagiti medyo babasit lang isuna. Iso nga 40 pesos per kilo ti pan nakagatang ko. O, dadya po ti presyo na. Patatas, carrots, umbok, ken, anya pa dyan may isa? Repolyo. Repolyo. Iti nangina partner, daytoy. Iti nangina, dayjay sayote. Mano ko nam. Mano, partner. 70 pesos per kilo. Apay nga ta, niya tinagduman na idi. Ganita. Siguro, babasi nga tati supply. Di jak pa'y matawaran, partner. Medyo upat nga agtagila ko, iti napanaktakayat ko lako mati gumatang, iti nalaklaka. Haan ko nga matawaran dayjay sayote. Ngam napintas ti klase na partner dayjay 70. Tatar dayjay naudi nga napanak partner. Padasit mampay ti maminsan kunak. Napanak. Ngam dayjay sayote na bababatit. Han nga iso ti dadakkel. Ngam sayote latangot partner dayjay. Iti inaramig ko ket tumawarak. Apay sagmamano iti sayote yung 70 ti may sa kilo kuna na nga talaga partner. Talaga naka-fix niya. Wan hanga nagbaliw. Wan angam daytoy lakom ko kwamot kuna moy. Hamog nga dadakkel. Ada mo babati na niya dapay butik-butik na kuna. Amang partner, apay madimo kaya ti 60 kuna moy. Ay ka siguro na gets na jacket ko nga sa uwan, inted na mo't partner. Inted na mo't kanyak na jay 60 nga dayjay tawar ko. Ngam dayjay ko nakon, dayjay hanga kasla ka dayjay nasinaw, dadakkel nga patatas. I mean dayjay sayote nga lako da. Iso dayjay ti nakitak nga lima nga presyo. Sayote, repolyo, patatas, umbok, ken carrots. Namuwak amin ti presyo na dayjay partner. Agsipod tasya ke napanak gimatang. Alakit amumutan na partner ti kwa. Hana ko nga papanagkanbasan insigidan nga ikabil ko na di budget ko. Tamo ko na. Ang mga nung nalaklakan tupay. Oh, dayjay iti sitwasyon na. Daytoy apukot kwa. Daytoy lang nga Domingo dayjay. Daytoy lang nga Domingo. Anjak amon to no after this week baka ano ti sumangpet kas jay wenno awan ti sumangpet nga supply hantay lang amo. Dayjay ti kapadasak daytoy nga week. Dijay Agri Center dito apo dito Candon City Agri Center ijay barangay Bypass Road Barangay Ayudante Candon City Ilocos Sur. Hangko nga mo partner ditoy Candon City Farmers Market. Diya ka mo no manumot ti presyo dita. Iti may isa nga sisiimag kumakit ko. Kaya't ko mga ma-steady mo't nga makita no maamuan no kasanumot ti kangina ti bagas kaslakas jay kumamot ti kwa. Awan sa dyan niya partner niya. Ijay bagata nakatawan partner. Iti adda di jay ka prutas. Prutas kan vegetables. Wan prutas ken vegetables. No kaya mo ti agkapi adda mo pagkapyan ni jay no kwa medyo malaming ka nga makadanon ni jay. Adda mo ti parte na ti laod nga mabalin mo nga pagkapyan. Ada mo di no apay nga mukha ka, damoy gamin ti baso kun termos. Isang amo talata. Ang mga nung nagapupay ti kape di si Bagyo na dyan. Dahil lang, partner. Nakasabsabali mo ti raman na. Oo. Iso na dyan po, ti mabalin may share kada kayo. Diyan lang kami nga napintas ko man medyo nangalak ti footage ko. Ngam da gamin ipapangko dyan, partner, kat intensyon ko nga talaga, kat gumatang. Iso na dyan nga talaga, intensyon ko. Napintas ko man na dyan riknak gamin ka, edi nakagatang ako, agawid mo tan. Kas dyan magamin ti riknak, tanda gamin nagururing nga trabaho kanya kiti nga sa bali. Iso na dyan. Ngam, iso na dyan po tinagbalin nga naging kunakon interaction ko di dyan Candon City Agri Center, may panggap ti presyo na gijay nga gagatangan. Adapay dati ko partner, adapay dati beans kunada. Oo. Ngam injak nga ti mautawar, tagamin nakasupot mo't laang dajay. Hamot nga per kilo ti panaglako da. Ngam ada siguro mo't per kilo, ngam ada dati nakasupot gaminan. Nga ready for sale. Ada lang ti hangkong nagatang. Adapay dati sa Bali, nga slapit chay partner nga hamot, green na green. Injak amo no niya nga klase dajay. Kaya dahil ko mati na mong partner tato tigas taga ko. Madiscover tayo mo no kasat mo tayo ti naganan ti epekto na kada tayo nga consumers. Oo. Ado pa tinakita ki jay partner nga datay aba. Uy, aba. I like it that aba. Wen naimas gamin da jay nga lingtaan
naimas pa nga Magita. Wen. Gitaan. Iti pang tiram da jay partner no nakas jay tikwa kwa. Sinigang na baboy with Oh. aba. Adya, Apo. punay datan. Kasi jay imas na jay partner. Iso nga kada kayo apo nga kalugaran dumdum ngagdata ti DCTP Radio Tirad Pass kay nagbubuya ti DCTP Digital TV. No at the time yo, ala ka padasin yo ti mapan ijay Candon City Agri Center. Ta mapanyumot pa siya rin, gumatang kayo mo sa jay. Actually, kanyak mapanak pa dito kay Candon City Farmers Market. Iti kanayong ko nga, Westad Dagundaway ko partner, mapanak dita. Gamin tiket ko nga timingan, gumatang ak ti tupig. Ngam kadwan na awam mo, hindi mo matimingan. When dito topic ag peso adda naman minsan di jayan ti nakinlalaw da pasat na. Sakbay iti rice secure. Oo. Di jay lugar ket ti kadwan na jay partner nga ba. No sa nga topic da jay root crops talaga. At iti ila ko da. When di jay lako da jay. Ket nagmagagatang iti nalalakalaan nga presyo siyempre. Dahil siguro time laang ti problema na jay partner. Dahil tiga po na apay nga kayat ko nga kanayin ti mapanijay. Ngam ti maranranak partner kaaduna tila ko nga mais. Mais Ayun, nga dahil makan ti kayat ko sa on. Dahil Makana nalingtan. purple corn kunada partner. Idi kalman sala dahil naudi nga napanak. Nakagata nga mo ti may nga supot 30 pesos. Talo ti kargana dahil partner. Na pintas mo ken na imas. Dahil po, pasit lang mo iti information dissemination. No kas pagarigan adda dagiti gundaway yo nga mapan ka dagiti lugar nga naibagami apo tapno ti kas tagat dayjay pricing wenno presyo at least ako makunam mo di panuno mo apay na kumo nga kas jeti kung kunada di at least adda mo pagibasaraman niya When no da jay pangdarasan speaking kami pangdarasan dadardaras iti biyahe. Oy patasen nyo dito ayudante ngaro jay bypass. no gapo kaya bagatan ko When lang no kayo agapo kaya bagatan. Oo. Uri mo pa agapo kay tamyanan na po through bypass road apo. wen napartakmet dayjay ala nga rod day tapo ti muna nga may binglay mi kada kayo kalpasan lang ag subli kami kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay nati sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina ket matagot-tagot ako amin nakyang nan ilit ako ay San Emilio. So dito iti commence panang rugi ti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast ti implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Una-unay, mangkablawa ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa.
laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Love for all teen, sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for all teen went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor Lilion, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin. Okay, agtultuloy apo, dati programa tayo, mga kumpares. Itinete yung gundaway, partner, dagitay napintas nga damag king ka. When di talaga napintas partner kat dito yung segundo distrito, awam mo ti simang bay itinumuti biyang, nga rin pasabag ini untoward incident, particular partner iti vehicular traffic incident, dahil ti may sa napintas sa dabag kem. Dahil pa napintas sa dabag dito, iti kunana dito, iti settings na po dito, iti Benguet Iti panang tamang dagiti kapulisan iti barangay Sielan, La Trindada, Benguet, ket nagbalin na napatag iti panakaisalakam ti biag, ti may sa biktima ti motorsiklo, kabayatan ti panagpatrolya dagiti kapulisan. Insigidang nagresponde dagiti police personnel ti Sielan Fixed Visibility Point 1 FBP, nga endoluan ni Police Senior Master Sergeant Patrick P. Colbungan, katuwang dagiti kawani ti barangay Sielan. Kalpasan na nakawag da iti report, may panggap ti aksidente ti motorsiklo, apaman ang nakadanon na ito iti na-report ang lugar dagiti police personnel, nakita da ti biktima nga awan ti putna, awan pa'y nakita da ang nakaro a senyales. Ngem, adda ti nakita da anadangran ti bagi ti biktima. Agas may isa nga sinanay Advanced Combat Medical ti dati nga ambulansya, crew member, insigida ng tedday iti oxygen kan nang isayang kat partner iti cardiopulmonary
no resuscitation uno CPR ni Kolbungan. Kalpasan iti imuna, awagas iti panakatamang iti biktima, impanda ti pasyente ti Benguet General Hospital, ano sa dinon na ilugan iti Tublay Fire Ambulance staff no, may kan, iti kanayunan na medical attention. Kinumpirmama ti management ti nasaong hospital nga pumintas ti sasaadan ti pasyente, uno ti biktima, iti panakay dano na sadyay nga adupay may payan iti importansya amarabid nasaya ati intervention ng iti police personnel iti data oras iti emerhensya. Sigong acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. na ipakita partner ti kastang insidente no anya ti pudno amarikrik na ti publiko ti serbisyo ti kapulisan nang runa ti critical asasaadan wano kondisyon. Dito ti sinauna, mapabuti na lang na mabilis na kumilos ang ating kapulisan dahil sa kanilang agarang aksyon sa tamang first aid, may isang buhay na nailigtas. Ayon kay Nartatis, ang ganitong ori ng serbisyo na gusto nating maipakita at maramdaman ng taong bayan. Inayon na pa'y makabagong pagpupulis ay hindi lamang nakatuon sa presensya kundi pati sa kahandaan at malasakit. Wow! Dahil ito may isang pintas partner ng salita ulitin tayo, kunana dito, ang makabagong pagpupulis ay hindi lamang nakatuon sa presensya kundi pati sa kahandaan at malasakit. Kahandaan at malasakit, apo. Dahil may sa partner na kinapaspas kan talagang awan iti panagpamayan. Yeah? So data ko nato yung nga 3 minutes response may sa data nga inclusion na ti data nga banag So gapo na nga dagiti kapulisan niya ikantay apo ti pamadayaw. Ken ore pa apo do ore sa nga kapulisan kasi ti desisyon dati kanung dati pa kamang iti BFP napaspas dapat ti panagresponde insigida apo nga mapanda iti kanito nga adda ti report kada mapanda ti nakaawatan da uno dati lugar nga report iti nakapasamagan ti sinente dahito nga ba nakatalaga kinapintas gamin da ti panagpampamayan tayo niya no awan data no dati ti kinadala ta ti presensya apo ti connective partner anya ti maarabid so na dyan dadakabat ito ti settings na po di Benguet ngayon uray pa no di Benguet itintaramenti nga Pilipinas ti kasto apo nga sitwasyon kaya napintas launay hanggang po sa jay ngayon dati ko na kung intaramenti dito pagilyan tayo nga Pilipinas ini untoward incident nga mabaling nga respondyan na po kat no maisalakan niya dahil dati the best tamay sa nga biyag partner ti maisalakan anya mga banag dahil unay tinapatag. Partner, mabalin siguro nga damot ti kablaw mo kada ti kapulisan tayo. Saan lang iti intermediate ti Pilipinas, kangrunan nito yung pagilyan tayo ang Pilipinas. Signan dito yung servisyo na partner. Kablawan taan ni PNP Chief partner. Kaya po Police Lieutenant General Milencio Nartates Jr. Merry Christmas, sir. Dahil bagbagan ni partner Nick Apo, dahil kat napasamak ki Jay Benguet. Benguet ato. Oo. No, Jay Benguet, sa bali ti sitwasyon di Jay, sa bali kanya tayo. Kasi amo tayo muntanyo salita No, may panggap ti terrain. Ako na daw partner. Sa bali dita. Siyempre, napantayo mo't dita. Amo tayo mo't napadasak ti napan ijay Bugyas, Benguet. Napadasak ti napan ijay ayan ti rice terraces, anya na ganda dyan, partner? Din Joy Banawe. 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 Nakadano na ko ni Joy Banawe. Magbangka niya, partner. Nakadano na pa yan, Joy Buntok, Mountain Province. Nadanong ko amin dagita. Ngalog lugar. No, Joy Region 2 mata ka, o Joy, kunata yun, Quirino ako, nasarik ko matamin. Napadasa kami. Iso nga, no, da ka di Joy Benguet, partner. Sa bali di Joy, talaga nga, bantay-bantay kasi jay pasalog pasangat kasi jay ti sitwasyon na jay kada jay subject matter ka may panggap ti panakaisalakan ti adda motor na wan accident naman ang puuton oo dayay ti sitwasyon na addan tupay dati may isa nga damag idi diya mo no di napalabas nga bulan partner ka kwa dayay may sama ilang alugang ka natinag no mano nga metro natinag ijay ayan ti rangkis jay bantay. Iso nga dahil nga ba po
usto lang met no dati ko natayo nga napartak ti responde akit agpaiso da jay nga maka-deter wenno makatulong when it comes iti panang salbar iti biag nga kunada. Dayjay ibagbagada po first aid ngamin dayjay Cardiopulmonary resuscitation. BLS CPR data partner basic life support cardiopulmonary resuscitation. Wen. Dayjay ti kunana data. No apay nga amok data na para sa kami ti nag-training ti kasta partner. Red Cross ijay San Fernando City La Union. Ada certificate na data. Idita kami tinangala dita ka 1 week. Iso nga amok. No may panggap iti BLS CPR. Ket talaga mga dayjay ti umuna gamin dita partner kakitain dayjay vital sign eh. Vital sign no kunana Nakaro. dayjay haan dayjay tagpitpitik. Ay, yung pitpitik. Oh, adapay dito, adapay pitpitik dito Ada dito pulsom. Basta dyan ti pusom. Dagiti ti vital sign nga kunada. Nga no may panggap ti BLS CPR, maadal muwet dayjay. Ket no makita da nga adapay lang isu dayjay ipump da dayjay partner. Ikasjay da. Cardiopulmonary resuscitation kunada. Isu dayjay ti sitwasyon na dayjay. Ket napintas launay ta dayjay nga ba nagpartner ket kunatayo makatulong. Ure pe dito parte na ti no malagip mo partner. Idi napalpalabas nga diyan mo no nga bulan dayjay idi. Idi ti parte na temyanan I don't know no Santa Maria wano Narbacan. Di ba damay sa nga kamang ti PNPD nga dayjay kunada nga adijay nalmas ket handa nga mapagungar. Isu na tinapan. Impump na inkas diyan na. Oo. Di ko ang remorge danuman. Isu ra diyan nagangasen inala da hospital o nagbiag isu na. Kapay partner, dajay ada ti possibilities kada tay agsubarding nga agangas iti within 10 seconds lang. Diyak lang mo partner nga mahanta mga medical gamin eh. Ngam gamin dayjay ka ba isuga po na nga nga kitaan dayjay vital sign na nga kunada. Tanay di vital sign na no makita da no pitpitik pala ang isu dayjay no madlaw da nga hanggang anges isu dayjay CPR da. Ay. Dayjay tiga puna. Tapno ti kasta ket mapaungar da kasi lakas dayjay kumati kayat na nga sa uwen. Isu nga sangka ba sila gamin dayjay mutan ita partner eh. Narigat ti kunada ke pang nagana na dayjay nga kuan aya dayjay nga pagsasao na nalipatak no kasano nga iyebkas ko dayjay. Lethal learning is a dangerous thing. Kuna nagayam. Isu nga, siyempre, kanya ka basi lang ti amok. Itinidjay nga banag. Isu nga, hankunay nga may kaado. Nga malagip ko no daduma dayjay. Nga kuna ka, lethal learning is dangerous thing. Isu nga po na nga no daduma, no awan unay ti daytay idea tayo kada kajay banag. Isu nga kasjay sitwasyon ta partner hanta unay nga makado. Ngam anyway, dahil nga ba po, nag-survive mo, di ba? When partner. Oo, napintas mo, nag-survive mo. Iso nga, iti ko nata rin jacket, congratulations ako niya da. When, dati kita na, dublin ta dahil sarita nga maudi kung nanin niya pulis ako inayon na, nga ang makabagong pagpupulis ay hindi lamang nakatuon sa presensya, kung pati sa kahandaan at malasakit. Oo. When. Iso rin mo, iti kunana, ni PNP Chief da dyan, partner? When partner. Okay. Milencio Nartates Jr. Police Lieutenant General ko naman. When, Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. Okay. Alang araw na po, agsubli kami pa ikada kayo, kalpasan lang, dagiti pa kamo. Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-wad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Pagkasa tayo, ang kaya nga magpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti
ay managaya tunay nga leaders pa dito kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sisong kaya dito na dumaduma pa nga leaders pa dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduate nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyan pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubbot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubbot tayo daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Tinanong mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablaw kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasagbay ti baro atawen 2026. Sabay kumata ragsak ken ananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungan maysa iti umay manen atawen 2026.
Manayin, to'y kumabkablao kada kayo, bukal Ben Magay, manipod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Okay, at tuloy apo, dati programa tayo nga kumpares. Iti dati akong taway kat mga latayman ti may isang live report manipod tirwar. Partner Ronald, naimbag maning bigat mo partner sa dinaw ti ayam mo tatan. Go ahead. Yes, thank you very much sa mga kumpares. Actually, dato'y damag tayo kat sa iti probinsya ti La Union. Kanaigan iti traffic, kuno vehicular traffic incident mga kumpares, alas 7:20 iti bigat iti Kalman. Napasamak iti disgrasya manipod iti Bangar Lona Road, Barangay Paratong Norte, Bangar La Union. Nakairamanan to ti may sa lalaki 36 anyos so baro, minimart worker kan residente ti Lona La Union. Agimot na ito iti lisensyang agmaneho, nangi turong iti nangisit a Motopost Pinoy 155 motorsiklo nga dan plate number 958 AFE. Kan nakiramanan pa ito iti may isang lalaki magmagna iti kalsada uno pedestrian mga kumpares 69 anyos sa Mangalap at taga Bangar La Union. Sigon iti report ti PNP tinadakamat ang motorsiklo iti papat-pata riding agpapaamyanan idi ta makadanon tinakabasamakan ti disgrasya. Aksidente nga nung parna iti magmagna iti kalsada ada ito'y kat bumangbangir idi manipod daya uno laon nga agpadaya. Nagresulta dagit iti motorsiklo kat iti driver dagit karaman iti pedestrian nagsagrap da iti sugat ti bagbagida dagit ito'y tinaitaray sa Balawan District Hospital napagasan. Kabayatan na ti motorsiklo tinadadaulan ti di pa mo digatan para ti panakatarimana. Idi sa bali pa damag dati pa nakaresto kan gaputan na laan dito iti may sa gramo ti mapapate a Siabo agaro palas 6 ingganat alas 8 iti bigat iti Kalman sadya San Gabriel La Union. Dati involved may sa lalaki na-identify as high value individual 33 anyos baro awanan ti trabaho taga San Gabriel La Union. Dati kat na kumag babaen kada kiti nagtitipon na pwersa ti San Gabriel Municipal Police Station kas League Unit kadwada di kiti kamang ti Regional Investigation Provincial Drug Enforcement Unit kan di kamang ti Provincial Intelligence kontra ti akusado inimplementar da iti search warrant number 14/2025 nagapot ti Executive Judge iti RTC Branch 28 iti San Fernando City La Union. Nga ano sa dino naala di iti operation kabaya di drug evidence may sa gramo ti mapapati a Siabo nagatadan ti 6,800 pesos na palaon dahil iti talo hit transparent plastic sachet. Kaniti ng drug evidence may isang pidaso iti nangisit nga DIC lighter kan may isang aluminum foil, may isang pouch, may isang glass tube toter, talo pidaso ti lighter, may isang narulyong aluminum foil, na-inventaryo ko na markaan na gito'y, kas ebidensya, ti dahil nga oras kan kanito, babaen ti presensya, dagiti mandato tilintag witness, kan iti mismo a suspect. Kabayatan na, iti sa balipay damag,
may sapay itinaalaan ti may sa nga gramo iti mapapati asya mo grupo alas 9:30 iti bigat iti Galman sa Jay Santo Tomas La Union. Ito yung may samot nga street level individual alalaki 45 anyos at ang Philippine partner kan kak handler uno dagitay gigigam ti pagtadi nga manok nga residente ti Santo Tomas La Union. Naisiyangkatan dito iti panaka raid agro alas 9:30 hanggang alas 10:22 iti bigat iti Kalman. Babaan kadagiti kamon ti Santo Tomas Municipal Police Station Kaslig Unit, kadwada digiti kamon ti Provincial Intelligence, Provincial Drug Enforcement Unit, TSC Regional Mobile Force Battalion 1, PIDEA RO1, kadagiti kamon ti La Union Provincial Investigation Division Management Unit. Kontra ti suspect ang nagresultante pa nakaresto na, naala dito'y dagiti sumaganad nga ebidensya kabayatan ti operation. Iti drug evidence may sa gramo ti mapapati asya po, nagatadan ti 6,800 pesos anay panahon ti duwa nga heat-sealed transparent plastic sachet. Iti man non-drug evidence, duwa nga pidaso iti 500 pesos. Kan may sa nga cellphone, talo nga point purse, na inventaryo kung namarkaan na gito'y, kas ebidensya tinetang oras kan kanito, babaan ti presensya, iti mismo nga suspect kan dagiti witness, amandato iti lintag. Kan ti mauding damag tayo mga kumpare, dito'y napasamak or detalagan partner, mga kumpare, detalagan ti damag tayo. Manipo ti Tirwar, para iti kumpare, si Ronald Ocoy non Tirad Pas News. Okay, thank you partner Ronald. Kadagitang damag. Ayan na po. Nagaganyo kan of course medyo agore ka. Partner, da ka pelat ta? Kaman. Wanan. Okay nga rod. Agtol-tuloy apo. Dahito'y programa tayo nga kumpares sa magmamano nga minutos pa. Kada ito nga panawan partner, iti madlaw ko ti aglawlaw, ado ti makita ko nga dadakkel nga mais. Uy. Dito iti may isa kadagiti makita tayo. At dapay dagiti daduma nga imununa nga nakapagmulan. Nga medyo tumangkan pa yan partner, dajay bunga dajay mula da. Oo. Nga madama dagiti sumarsarunon nga as in handa pa mo nagbunga nga nagdadakkel da. Iti kadwan na tata, dagiti tumantanor, dati kay kumasaon sumarsarunon, agab-abuno dan kinadumapay. Nga mamumpay nakita nga tabako partner. Ay, mo pa nakita partner ya. Dito barangay baga ni Tukko. Di nang ato lugar partner addan. Napunuan sa kayan eh. Ura di barangay may kasi addan. DJ na nga nga lugar. Oy, nangangato. Dito kung gamin ka dito yung babae. Awampay, partner. Oo, awampay tinakitak dita. Bunubong pa lang tato makita. Wan, dito along the national, DJ NP kalsada nga umay DJ Paryok. Wan, at dito nang mayor. Wan, bypass road, tapos dito abay ng kalsada, pakastoy. Ito yung bagatan na. Wan. Ito yung pagkakikitak ti bunubon. Dito kaya ito makikita. Diyan ka mo, no, napit na dito second cropping da dyan. Napit dan na partner ti naging ko ti pamilya ga ko sana eh. Hana dapat dito ko dito'y parte na yan ti opisina ti CDRRMO. Dapat di jay medyo nalawa basit nga Dilaw na? Bagatan na partner. Ay, bagatan. Di abay ti kalsada mismo. Ay na kon awanan talagang may bilbilag pekit din partner di napit dan eh. Kita lang mo tanya. Iyabo da nga talaga ti kwa ti December. Pag iso nga pag-abot ko nada siguro mat, dahil iti sitwasyon na. Uy nga, mahangko pa nalidabag, no ti nagdiferensya anda. Dahil muna nga inapid dahil di, sa iti, din nga dato'y panang naganante second cropping da, no, anya ti imun adado. Why, dahil tinapintas nga comparison na. Comparison na. No, kasano dahil di imun una, na first crop, kanda dahil second crop. Ngam definitely adalata ati paggidyaton na dayay partner. Adda. Tatiga po na kita makikita ka talaga eh. Haang kasla dagatay mo na nga day katayag na partner eh. When mga bimababa siguro ti dayay mga 5 inches. Dayay kadakkel na. Dayay kadakkel na. Ken may sapay partner dayay bunga na gamin no kasjay. No dadadakkel ti pagay, the possibility dadadakkel matidawa na.
ngam no bababasit ti pagay, ti possibility bababasit mo ti dawaran. Dahil lang mo ti amok nga sitwasyon. Dahil nga ba nagkat no maminsan, uray no dahil kunam nga hindi kumatamin, binapintas mo ti panang tarakeng ko. Ada nga talaga ti sitwasyon na nga kasjay. No dahil may panggap ka na kita nga banag. Ada pa dati rasundan no duma ko nabannog sa mo dati dagan ko na da pa no. So na ko na kay. Adda na kasta sitwasyon na. Ikam basit at least ored no kwati panagin na nana. Wen. Ta matikagan ken da talagang itimang paba ng gayam da ko kay mineral na di daga. Ta mabayag nga dati matangkanan. No adda da na narigrig nga matangkanan kun adda da nabaknang ti mineral ti daga. No di ubing kami partner ka kwa. Di kat adupay tinuwang kada baka idi. Wen. Adda pa da jugundaway nga urnungan da dagijay ta matumangkeng nga rod dagijay. Ikabil da ti paulnas. Ipanda jatol talaw ni purwak da. Ikas jay. Ngam tatak niya nga ipay nga rod ka ti pagarado mo partner ka traktura. Iti pagpaguyod mo kakuliglig. Aman. Awa nga puloso na. Sa bali ti sitwasyon na datan kaysa idi. Tata partner in addition ito dajay. Dahil pagpuuran ti garami. Dahil siyempre napuuran da katatak maurnong. Tata dahil pagkapuran na pakadagupan na nagpuran na nalukluk na nga amang dahil daga. Kinutata partner ke man manumot ti kwa. Iti garami nga dati maurnong. Ngarod. Ta siyempre ket harvester ngarod. Ke no aggapas di harvester ke putod-putod din naman di jay. Nawarasan. Idi ket kwa. No dati kumpayam mo na si Pukam, akaruputin da pa di garami partner. Aman. Kasi jay ti sitwasyon na rin jay. Anyway, dagay nga ba nagapukot pasetmet. Iti kunata yung advancement in technology nga kunata. Hantay yung nga mabalin nga i-compare di jay. Iti napalpalabas yung nagsipot na ti agenda na rin jay, wano ti talaga nga punto na, dahil na parpartak nga panagaapit, ken of course, na parpartak nga may dulin, dahil apitan dahil jay mannanon. Especially, no dagito'y apo ket Eric. Awanin na po, tinabati pa nga oras tayo, iti programa tayo nga kumpares, agyamang kami manin na po, kada kayo, ti panang tarabayo kada kami, sapay kumata, naited mi manin kada kayo, dagitay damag kanisyo sa po, nga nagito iti mga papektar, ti panagbiag tayo, tinaldawaldaw, mabalim mo nga nagito iti pangitupingan tayo, kadag iti banag nga aramidon tayo, kadag iti sumarsarono kundaway. Kadwami na po nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pass. At dalita ni partner Dennis Habilyonar. Iti DCTV Digital TV at dalita ni Jo Marie Habab. Nagiti damdamag ka ni Isus Teo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DZTV. Kadwa kiti angkor. To'y pagayim kung naman na po, gyamang kami ti alos yun ang tarabay, Nick Baruga. Jerry Gabao na po, ito no bigat, isumit lang ang oras, isumit lang ang estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanan, kada kiti na tayo nga pagtaingan nyo, babayin ti programa tayo, Kumpares.